ji destpêka şoreşa Sûriyê de berê xortan li Ewropayê ji bo jiyaneke aştî û birûmet bijîn, dûrî şer û kuştinê. Lê mixabin rêya Ewropa jî ne gelekî dûrî mirinê ye. Ji 4 salan da bi hezaran xorta canê xwe li ser vê rêyê ji dest dan. Rekek mirinê pîşê me hebî rekê Tirkiye û Yunan. Lê em xwediyan strandin, wala em ketin ovê yanî xafir saweh em derxistin. Merhelê li diyê yanî ji Yunan heta Ewropa hawrek zotê çatine em di Albaniyê de Eleqîn mafyan girtin. Gihîştina Brîtanya ji dijwartirîn bajarên Ewropayê lê piştî ku tu digihê û mafê demezrandinê distînê azirkêşana danheva malbetê dest pê dike. حيشنا همها عايز تقربينا ورفضتي عايز تقربينا ورفضتي تشتن يعني تشتن لا منطقي مرة دربوز من صراحة ناقص ثلاث مقادمهم ما ربوتن تشتي وكيمة طبعا هاوجي جني من روب سوريا كي حدود دربوز كي قوتشو وهرو حدود هاي هرو حدود تنايا يعني هاوين مسألة بتانية A lot of the times, applications for family reunion are being refused, and mostly. بهتره جاران دوزادان هوا ملبته تینا ویتن بسدما شاشتین دا آمدکرنا دوزان ده یان بسدما نبونا رهبر و بلگین تواو یان بسدما شاشتیه کج کارمند بالیوز خانه یه برپرسیار دبر نیشان کرنن ده. That takes the decision at the embassy. Astengiyên mirov û herî mezin li dûrbûnê ku jiyaneke yekane derbas ke dûrî kesên ku ji wan hez dike. مرة نخوش دبي مرة كيف خوش دبي يعني مرة دخوزي يك كلك مرة بساكنة وإيمجي بالذات يعني جني من نبس جني من بي يعني هفولو من بي جامعة من هبدر نوستكر يعني عن نظام يعني هنجرة بيت حسن أمريمة يعني هذا بين هنجرة أمريمة عموما لأنه بحياتي من جيوك إياها شێروان دبەهوەریەکێ دەبوو وەک گەلێک کەسین کو ژیانە ئەوروپا ژیانەکە نمونەیی دبینن هەر خۆستێکێک مرۆڤ تێ دەبجێتێ لێ مخابن پێشبینی نەوەک ڕاستیە. جوان ئەبراهیم، ئۆریەنت نیوز، مانچێستەر.